السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Watukufu domba Mwenyezi Mungu ikenganyo wanono mshilo wanono huhanzahi Rabbal Alamin. Boom! Mwenyezi Mungu nanike khatima juma yalinike mwiso mwema yalijali heri na baraka na unono na swiha na mvuu ya hifadhi nsihat ya hifadhi haina bahanu waluma na mkomor yalijali kwa wanadamu hanzana hun duniani zero hombi zilawe rilensi wa upeu nano utsovu adabu nano ujewili. Mwenyezi Mungu alinike sita alhason sipia aliki wanadamu wahanzana na ubenzana zirhuzan kutsu zilawi hu hanzahi Rabbal Alamin. Bom! Watukufu karnaula tsa wakati harumu suje kao donanzo jeri zambe hauka kartina wakati tujo uzamba ili za change haukanga mji ya ukaya ya pa un moment njoka ushida ni change wanadamu wapeu she mwenye change ma Mwenyezi Mungu Jabbar mwenye utukufu Mwenyezi Mungu Jabbar shami turamu mitsi mru wa ushida nchange rongo shaziba kizaukaya de confiance wanasho hangu nano wazaza hangu nano wakomor depuis asuli jusqu'à maintenant wakoni confier hatangu za hao nizo problemu za hao ikao si uzamba hatafauti ya difference ya hule na wanadamu ikao wapeu. Wa alaikum salam hairati na wanadamu ikao wapeu. Mwenyezi Mungu nanike khatima jema yarnike mwiso mwema yarijai liheri na baraka ho hanzahi Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu alipone shari juanada mwalaze hitima watsona limiti kangwa rongo wao walo juma upashe una ufelehi. Wa alaikum salam Nasra, j'espère que tu vas bien toi et ta famille. Watukufu gamina sujet mbili zilo très important, zilo très important et sujet nzima nzadze ikao yaloze mwana hahe na mrume hunu Marseille bandaloze mwana hahe mwana hazalwa banu nabo homloza mwana hahe ngena nyumba dene mrume hahe yemzadze hajwaka bwana harusi. Wa alaikum salam Salma, wa alaikum salam Kamkwafir. Nzadze hajwaka bwana harusi hahundo kirtas hasiyabo hatafijo ngwanzo bwana harusi yafanye ukumbi. Bwana harusi kaja tafijo shemwa na wa mzadze dia haraye yambaka tutsa haukumbi. Mzadze hasiyabo ngutsongo dunga mwana meyo menya na mvumbwa nai comme quoi mwana media manipule mrumshaha ya tsikibalo ukumbi. Yende hata basa zitla ndongo za umani na mashako sume mwana mshene mrume hauke mwana me habase obligé ekagaja fanya ukumbi gamjenda zangu haukansuhanza mzaza ho yani yengi. Wa alaikum salam mutsandia yija ula mwana msha mwambia ukaya ekango wanzo gojenda zao shantu fanya ukumbi. Wei mwana ikao mria mgi mwana mshe wei mwana ikao kujibali ya shubinadamu katisa nona shwa kuenda hawazi shayo uli ya Mungu ye jaulat yo jisitil hambia mrumahe ukaya ntutsa hukumbi ngajo hujo somo mzadze weili mwambia ya ukaya ekange na zahamba na mbie mwana hahe ya tije hatsamba za kuplu ikao ya wanduanzana hao ya nzo ukumbi bade mwana hahe mwanamshe dia tso uta ngajo hujo mwesuje haukaya zelongo za nyukumbi zinu zibaba iso wazazatu unufaransa kwa tsuo na nongozilo na valeur na tumo itoti ukumbi nemana zenyu kumbi za kansi dasima bledari masam papier
she kabala sonsi pia ni mrigena makirtas kabati mrajodo bilisiwa hau ya manipilo ya fanya ukumbi chandele tumo la ho wazaze nyikumbi. Deuxième sujet, madame Shohat ikauze sujet zombi za Marseille ya jideplace yenda Komor ya jua mwanamme Komor yenda ya mrenga ujahuno baada hamrenge ni mwanamshe abasadi ya unaukaya zinu pia mana ya kawasuli yabo ijo mkinisha kawi mama hahe au kama mahahe mwanamshe hatu sevule gaja kausorte na wakomori hakauyenshi na kabila zinrajina shahendi hata haelewa vomi endi arenge mrume Komori haukahunu bese silohunu kartima bogosi silohunu kartwanga lishiha hende Komori hende harenge mwanamme hula deja longo kate mwanamme ya haja emrume ngasina 5 mois hende zahe bahari hambilo ke mwanamshi hakaudwenshi dena magadwa wi hakauizieshi kwa jamlola kajazade nao shahende ataone yoka vomia rejo wasimbi hende ho mjini hondarange mwanamme hoja hunungasi na 5 mois hanatse mwanamshi hende zahe subhanallah wa alaikum salam bakar nesilin hanatse mwanamshi hende zahe nguyesho he mwanamsho hahe mwanamsho hahe katsona yoka vomia mwambe mwanamme hangu ya rejei dayo jo mkinishi ha mwanamshi ha sorte hau haenshi dena mrumrajina shauti doze kedia hurenga Komori ujahunu ngarjo harmaze sujezo milizo yojoka usikitie na sikitihe mwanamme wa ihuja nyumeni ngono kauka hufanya santa haufanya 200 ans kuja John Shangaza wispartakus alaikum salam gerabe wa mdulo mjeni ninga mjwe Marseillana we je suis ici depuis longtemps owajahunu walohunu wazaloba nemi warongo za mitu de waria gerabe cinema ya mlikao ya janyumeni wodi ya joka unishangaza harmo mjwa Marseille garjo hujarma ze sujet. Rarja jarma ce sujet, c'est obligé, ni mwambieni, haina usiku njohu yaba, njoka urongo wa ce sujet, zahu wa Komor, nuwana shwatu wa tabia, wananu wanaume waronda unai, ngarjo unjia harme torabu ya Hobasha Mzeji Baba. Ikayo torabu yongio le 6 décembre. Inch'Allah, mituram, mitido hedarma torabu na batani, Chami uzamba, mi uparo wa Komori, mu participe, hosoma za envelope kao mu nikiwa, wakati kao ya lama endeleyo, ya mi jina miraya, ya mi konti kufanisha hunu Faransa, mi u participe, haujibu ze bendoner, mu participe, wende uparo, hayi? Nous participer à PIB. Nous participer à Oparo à Komori. Nous participer à Opara Yedunya Mafi, Yemidjineze Region, Rendera Himilie, ou à Komori, ou à Fanyo Zensabuho, Zamiji, Haondara Ngeze Midjihatu. Et Midjihatu, Sikarido, Lewa Daoula, Sikarido Lewa Komine, Chasuji, Lewa Haswaso, Dalo Nufaransa, donc Ofanya Zetorabu, wafanya ze konseri, wafanya majilisi, hamudara ngeze mijihatu. Mitiramu, insha'Allah, le 6 décembre, umraya wahangu, Hobasha, gasina torabu, ya hanzandira rengeze, yenzia, rarengeze, yepare, rejompara ni hanyo tipia, insha'Allah, ho hanza Mwenyezi Mungu, ili hahanzare de hofanye torabu dokaya garndola rarengeze yepare, rarengeze yenzia, reparo wa Komoronsi pia, wajiwari libe mbabi haukamitiramu ye mijahanyu yonti pia ye minji ekagwa una mahfali muhe yabanu siparo wa Komori silalikuwa Komori hawenda rahimilie zensabu hezami jizlo unu Faransa hawenda rasaidie ili ye mijahatu rifanungo za maendeleo yabongari mparaoni hanyo tipia rimladikani le 6 décembre insha'Allah omlaya Wabasha Mzeji Baba gasina torabu vanu magalon rijuanzo wa Komori yonti pia waje hawenda rasaidu mra Wabasha wakati kao rijoka ya haina rungu zamra ya namiji wako ufanya dua manga nanu walu Komor gari mparauni hanyo tipia insha'Allah le 6 décembre na usiku joka urongoa gartujumu shelezizan oui mtukufu Ali Taufik longue vie à vous mtukufu yedemana juma ben kale 6 décembre gari mparauni harmai sali ya magalon umraya Wabasha Mzeji Baba hawanza ndela fanye yepare yani
duzi ranzori libae rirengeze nzia baada kabati mru ikao wondo basha ahondo babanu havila oui shibie ana nyezi munarjali hirna barak riparwa komoron tipia inshallah les 6 ukanga bo surprise mitsido henda na jashen tsuga bo surprise hosomwa yetorabu ya bashamze jibaba joko fansha hunu Marseille harmusali ya magalo garim paron henyo tipia nyimiji nyimira ya mjemre shangilie haukeza hanyu siuzi himilia si uzamba si uparona da monti pia leo ngarim parauni ili mjemre himilie haurengeze miji hatu inshallah ho hanza rabbil alamin ne miraya hatu haukaya bashamze jibaba udumra wahangu ihodo hatu ihodo nazalhaniha ihodo hoikao ye maisha ya hatu neze asuli zatu zilio ge obligatoire lihimilie haina mrundasi haina mrukoli wakaya ye mirayatu na miji hatu sider zifanya uswamanga ngari parona nyotipe ale 6 December inshallah watukufu ngari jawharma ze sujet karisula tsata wakati haukabanga wanadamu wafikiria ukaya on rigole s'il s'agit de dire la vérité. On rigole pas. Gasibano ama déterminé hawana nezembi za howanada mwatuma reconnaissant. Watso yele wakaya zinu kazifanyishia. Zinu zote njema hunuri jangarjo ulawa. Wa alaykoum salam mama chérie Marie Youssef. Longue vie à vous, ça fait trop longtemps. Natsuhuona, j'espère que tu vas bien. Là où ujihunga ukamwa benzi. Nyezi munarjali hirna baraka. Hasun sipera seze famizahat shado mwambia nyaukaya garim paraoni haruma yetorabu yahuba shamzeji baba ranjundira rengeze yenzia rengezo mraya malani kaonga wailelao majike mvwange nyao kabati mrushundo havili ni gari ni mwanadamu yabo garim paraoni le 6 December inshallah wala haina mrundami ikao rambulana julana uyongene bendoneri ya haina mrundami mkomori lohunu Marseille uyongene bendoneri ya nana walo pari walo Nice walo imo pia ngarjo wabeshea haukaya leo sider lozao umrawahatu obligatoire wandundasi wa participer inshallah nyezi munarjali hirna baraka na unono nasiha ngarjao harmwe sujet yahe ye shababi watukufu anasho hangu nyezi mguna mhifadhini nyezi mga mlegezeni zero hanyu mdojua ya ukaya hunumanga wanroma hanyu ngwao yamonga mwamini sujet yabasa owenju walo komod gwa John déteste je m'en bats les couilles je m'en fous hauke sujet ya mando mwanam shwatu ya déplacer yarenga kafar yarenga cinema komor yambala ujahunu ngasina 5 mois rango suki haja hatawe mwanamshi bahari mwanamshi ajambila ukaya hakaudwe shidena magadwa ukaujua ndo rango mwanamshi aja komori majama julana wabakida wenae yafanya mariage ya hulenga ujahunu Faransa ukaujua ndo kanyi mji mzima ukagaja parololo hakana hawa ragadla ukauzijua zisambala no mjuahani yesuje ya bili nzadze ya force mwanahe mwanamshe ili yafanya ukumbi dane mrumahe mwanahe amwambia mzadze ukaya ntutsa ha ukumbi j'ai pas envie mzadze hasiyabo guderanger mrumme ngwamba bale mrumme dia subiye mrumshahe yatikubale ukumbi garjo huji arjo harmaze suje zombili ya mwando garjo suje mwanamshe hatu mwanamshe hatu ikao ya zola hunu Marseille à vrai dire mwanamshe kajakashi mwanamshe onesa ukaya c'est vrai sika sorti damina magadra c'est-à-dire ha sorti dena kabila zinwa jina ça arrive jelika su ujwa hamba ukaya mwanamshe hatujwe da hadungu magadra hede wanshide na hata vraiment yende hata irajiha hamuhaleme wakana ujafanya nyikumbi kana ufanya aukanga sina nyihunu kamtswafili hanasi ngamtsongodunga wanadamu mwendeze mbyedanyi na waiho mutaze kubileze nchenga maudodo wa mransini mbela mwanze mjemruzingamani mujwa uzamba shawoyi kena utsonga kari zamba kama na mshe mkomori haregrete haundu ya ukaya avasa anigamjire plie hom jini hau harmwensi kakari wanza wandu wanasho hatu ya toujours le regret ngabo ze regret Gabwe majitso yekawa hundo majitso wajanga rujo warenga pourquoi pas jelika swana ume wakoma lisujo kama mesha lilondo na shwatu nai ruatsimbi mbi
izo pia zo jom kinishia ikoma na mshatroi akahunu Marseille hakawiyenshi daina hakana waraza hakawiyenshi dena magad c'est vrai shaheze duwaza mzaza hai baada mzaza hai kajalala kajasiuha karnamba fanya masahiri karnamba fanya nyigangi sheka ipasa mria hunde mansu yafanye masahiri yotsi njema sheka ipasa mdavu kishemana wajazo njugoma determine msidwaze kangabo mzaze yajitolea yenda hata yafanya masahiri ye mwana heni anze mrumme ya mubize na mrumme ye mwana media kautwe mapesa ni kimzaze mwana mshoka ya yenda Komori ulawe ya bonde Pemba ndo afanye masahiri ne mwana ho yakubali ni mlole izo tisamba bano daike zijazi sonenai makate masahiri yalawa mwana mshambi mwana mmukaya ye wendo njaparo hanza na bala wasawazaya Nyezi munanike khatima njema yije mwana mshohat haja mzaza hezedu wa mzaza ya kaufanya neze swala mzaza ya kauswali ye mwana mshohat wende hata hae zembi yarendwa ni mwana mme akadena haukaya hakana mwana mme ivaria hamlendenai hamtsimbimbi hadi hakadena mwana mme ye wasaya je sais pas congolais gabonais wawana umewaili ya kadena mwana mshohat wa mtsimbi yambi hajundu ya ukavomie ya reje wa simbi hore jehir habango du yatahe mrume hu mjini ya weze du azamzaze zijakabuli banda zedu azamzaze zijakabuli mwana mshohat wa sihi Komori hedi hajua mwana mme hula banda hajua mwana mme hambi ya mzaza ukaya tiparse mrume hango kajalata hata wakati hambi ziwa nele kalibo shilla hambiziwa nele kariboshi lila baada hambizoni mwana mme hajaza sha tujuru ngufanye mrumahe haina barugi kaude mrumahe yanza na mangani mwana mshekao yakaya kawarmu communauté yadunga kabila indwa jina mzaza ya njom sirini ya ubazedu hate mwanahe ya jiunga ya fikira ya mja ya rejei Komori yenda hule ya jua mwana mme ya bizoni mwana mme ya kauhaya jaza ya hunu Faransa tujuru haka usade mrumaha katina tukafanya mrumaha hende hafanya mariage de nae mwana mme hawasuli Faransa ya Latif epanu wanada mwanungu wajoka panu mariage shunihiri epango fikirika wa mru wafanya mariage do na mwana mshe ye kauro hawede zaho ya bahovuku finalement mwana mme hawasuli mwana mshe mru lone nyumba hae hakawyeshi dene mru mahe Nyezi mgura haka jawaba mnamana sesa haka jawaba mnamana shaula mwanamme hasiyabo hari ngwambilwa fitina lauke mwanamsha kauyeshi dena magadra mwanamsha akadina magadra wakati na pare mwanamme we mwanamme enda zayo hahe mwanamsha hayabakiyo yadungale fitina dahi wakati na mpara ni mweleza butura wedu arambi ya ukayardo evito na shatwa kane magadla n'importe quoi we mwanadamu wape huko mjini hanyu ukaanza hujemanga mwana mshoka jashida udeplace famia hukeja udeplace hukai hukafanye za hao hujue kama mwana mshoka onshide na gadla shakwanzwa buka nimitsa ba ukaya heni njamba heni mwana mme atulege mwana mshoka onshide na gadla sabanyu wanasho hatu mweda mwaletsa zesede madunga wandu nabugar manzaoni zenda iho zenda za rajia mrati nitsabe karna mlolani witi zamba shake na utunga kama na mshindi hata waihaelewa ya ukaya yintivi mwanadamu na mdunga witi mduikao ujuka ni lamene mbaba hanu kakarna urongwa na shatra walola ngatujo walola izo duze mwanamme ya dofikiru kaya eke suje njili ya ngamjumnika haki ula mwanamme hajua hende zahe baro wananyao mjini walo hunu Faransa hawu haka hunu harela pasi hakadena magadra ya pwede ujua ukaya hurenge mwanamshe ikao vrema kabati mwanamme mjini ajua mrenga hunu izo deze fikira mambia ubahate mwanamshoha ye mwanamshoha ho waye kajashida hurenga huja hunu Faransa il était content wakati ishaka wa ingololo ikajaharaya she mwanamsha nguhuru ya ubahariliye ya uhensondani shaka tuhuto abiroha wedongare mrumshaha ndizo humana ne mrumshaha rakujamnika twalaka shahumana bare mrumshaha kaweshi na kabila ngojina
Est-ce que ngamona wa upeu wa hema na damu mkomori? Nanya nywana so hatu ima bogosingwa au Marseille, ima bogosingwa au Paris, ima bogosingwa au Lyon, ima bogosingwa au Nice, ima bogosingwa au Bretagne. Gamtsongo ula wabanu msikomori, mwademrege wanadamu ikao, zembio zao gwanzao waje, o wasuli wa unomanje, kwa bebe ya uzesprit, kwa tina hata ajanani. Zine karizaba gabalo komori tula mwana rohombi, ngotsongor menyelea, kutwanza jerilole, kutwanza jerilole ze chansi gamzilatsao. Gamlatsao ze chansi. Haka wenjo hanyu mjao hunu karsaba kabatso respecteo. Mrede ha vrema ma vampure, henu wakati mwaja gamrede wana washekao do mrengani nai. Ije manamsho wa ibada harange mrumaha ujahunu emrumahi haruha ndezahe hahe manamsho hende ngubaki emrumsha muzisa keskia hamba je savais pas ukabanu ukadona magadra kabila zinwa jina o wanzani o wanama wa mjini ngwanseshia wishen libre de comment bonjour alafu mimi désolé ngojojo unambi mba hinrikao njohu rambourse ni hunike chance na ujon bakida minawe hauka ukauyeshi da una gadra ya latif ya Rabbi, na magale mwanamshi hamado yenda arendo naye ni kabila zinwa jina yenda hata yarejei ho mjini yanja fikira ya urejei mjini. Bonjour Salha yenda ya deplace dada jinru kaliboshi komori ujahunu ya tula ufikirambi nuwanzani wahe dizoye mwanamsho haya mhabaharili mwanamsho wewe kabidi wabi mwanamaho karoho hangu Utsiba kuna ujoba ki unu parce que madame Soledad ou déplacé Comore. En plus huja en mariage. Zindi zomtsuwa zona shohak. Riwa wanili, riwa sutene, bada mbala nrabo, nana nyubwana shohangu. Loti fiti na nfitini wa walo Comore mtsede mwarengi. Hau mwede wa mlolani. Mlunede. Sha kamfikir. Deka duwana umengo Ufaransa. Ekade mabugo singo Ufaransa. Ye wanaume walevi ngo ukanyuhanza walevi. Wanaume mapede ngo ukanyuhanza mapede. Wanaume masalambavi ngo ukanyuhanza masalambavi. Wanaume maserio ngo ukanyuhanza maserio. Wanaume waleo mnyezi Mungu wa dini ngo harumeti inu zejare piangizo. Haukanga bwana washe kwa jajoshi da wanshida na wanaume watu walevi. Ngabwana washe kwa jajoshi da wanshida na wanaume kwa kwa dobia. Ngabwana wanashe kwa jajoshi da wanshida na wanaume kwa makaseti. Nana rahane gam abina suje sana njuka wija. Yambaba tsoi. Yambaba woi habala visi nrojina gamjujar mesuje inu parce que timpara katsuhuja. Yambaba woi halola mwana mshenyumeni ngwanzwe mlumshahe henu wakati alolede ne mlumshado mkisha udufini. Gamjudi tina nuhabi. Gamjujar mesuje au troisième jour. Henu wakati alolede mlumshaha. Wanzula le done mlumshaha. Gutsungu abe mlumshaha ya duke shaudu fin. Ifasira ba indri. Gamjujar me sujet. Tu vas comprendre. Pervers. Ngumbaba baniha. Walola moto jeune. Gonzo duma ba de hutle shaudu fin en wakati. Hariku na uhisara ja shaudu fin. Ça veut dire quoi ça? Inde dunia mwiso. Homwa biye mru mshokaya mboshe et quand mimi hoji wa donc subhanallah. Tu ramènes ce sujet. Ou mna clashim titi na kambie mbaba we. Réponds mon téléphone. Répondez appel ya hangu. Notimize bana mjohu para ni hadisi da mina we. Kujani jibu. Kujani jibu. Hole jibanu ye troisième jour de sujet nous. Na wo heli njoro nguwa ne heli njohamba ye mzaza ho wana ha ne famia ha ngwa jogu rambua e mzaza ha ye famia ha ne mrumsha ne mzaza ho wana ha no wana ha ho wahu ngwa jogu juwa kanda we heli njohabe mahadisi ne mrumsha ha ho wamando ne famia ha ngwa jogu juwa. Répondez appel ya hangu no timiziba n'importe quoi. Hari, mimi hanzamra, donc, subhanallah, ne shaudu fini. Ça veut dire quoi ça? Garde Johuja. Wumna clash mtiti. Naka huvuliziza. Ili wale ya ukanga mparo kutsujusa. Abutula ça te concerne pas n'importe quoi.
Mumruja ya manena mrumshi aranti mrumshi bahari mru katsu kule mwana mnyanzo lo kule shaudu fini yenda sahe mru ho ya hukensi haurege kokombru jitli ya numana baje hawambi ya yemzade wo yemana eshababi wo ya ukaya gwanzo mwana mshohatu banda harendo anayi ne magadla ya wanu wamtsimbiambi gwanzo umpuse mwana mshohatu banda haja Komor haja hahurenge huja hunu Faransa ukauzijua depuis au Komor kemru mshe umlola o hakawiyeshde na kabila zingojina hedi haparsa eshek hahundu tambu jelika swana ume wa Komori sura ndo na shohatu nai si watibiambi zinu pia dabona nzori protejo na shohatu wa jokaya ye katura mudi anlola shayonre danai maudu ngamjoma la ninjoka mwenda ngamjenda hobasha nedina une maturam ngamjenda bangwa nedina une maturam yabo c'est pas pareil ya ulenga gad jota bishema na mshatu amrede na ya mtimbiambi ngamjenda da hulende la waone ngwajenda da Congo Côte d'Ivoire wende waone fami yabo déjà wasanga ma perdante yabo ndio obligé si baiki on est méchant cheka le mwana mkomor halola mwana mkomor gurude mwana mkomor sanga joma la nirjoka huja malani jorudia husome famia hae no mjiwa hae sanga joka ya nous les hommes comorés on est vraiment méchants si on a de moi peu mwana mshwatu heda kauyeshi se kwa jamlo la shaka uyeshi de na kabila zingojina Mwenyezi Mungu abiaze kabulo soma mzaza ha ye mwanamshi hali wakaya vomia lola ni mru mkomor haja Komori huja hulola ni mru mjini hulola we mjini hahurenge ujahon hukubali fitna la huanzani waho ni wandu wa mjini wamba sikarja jomlola ika oblige se Komori ya jarenge mrulo Komori shasilo Faransa karja jomlola finalement mwanamshi banda huwasuli humransi mwendeza ho bali hakawiyeshi na kabila zingojina eske zindi zomona ukaya c'est normal zinde zipusu wana shohatu wendi wajini kama sera na mabibio Dabukanga simame shanga sone de mwapeu yabonga mhambi ubo cinéma Huja Faransa déjà ngasina 5 mois moi Thuram je suis en France depuis longtemps dès que je suis en France tu penses quoi mzee tu vas me faire peur wakati na hupala ngona biokaya botula wodo arambia kwa na shwanu wakanema gadar doit éviter n'importe quoi si je parlais comme ça c'est une façon de parler. Wana shot wa jwe show wanza. Au kanga sina wenjo tsono dungana de na mwenziani. Ufa yotaze ze couple ne zenchenga. Garanzuru wa découragé ili waji warengi wa Komor. Banda sisi na mila est-ce qu'on est méchant? Chari na mila pour que on les protège. Maudu wa jokaya yanredanem Komor shagam jovani njoka wenda. Ça c'est pas une ukaya ya bwemdu mshao banda kagdena gadla. Ya bwa tulamuka na uhataki ameuka izuka zirendo. Izuka zifanyishia. Alafunga mrudi tina nuhambi wallahi na Mwenyezi Mungu njamba ureje mwanamshi parce que mwanamshi déjà nge perturbé humenye ye moral ye mzade vraiment ani katujua ngujo hurejeza kana hurejeza shati jani hulamu ukaya hadisi da mina wa privé ureje mrumshaha unabe ukatura mutina ureje mrumshahangu au kuwanzani wangu gwatuguna be ukaya ye mwanamshi wo harema hunu hata ye mwanamshi wo harangwani magadla hata botura ti décourager ou décourager haje izo uzijora ngu Komor na we hukubali huja Faransa hakubala huja hunu Faransa huja angawe de onae abasado anzo mtrahi ba he mwanamshi ha ho upewa he mwanamshi ha wo kutina ani kutsuna hatara kamjashida marenge mwana mahanyu hujamanga kamjashida mwa mdeplasa hujamunu Faransa mwana mahanyu harengwa ni mwana mshe ikao haeshi tambu haeshi souffrance ya kabila zingojina wa mrede nai kutswambie mwana mahauka ya yenda umumru mshaha parce que mru mshaha katina biya turenda katina c'est vrai shaha regretter kabana uredona ya to regretter kabana uredona ya to regretter alafunyi wana shwatu nasdo mhunrani Baikadi wanaume zejari pia ngizo banu. Gabana washo kwanza wanaume makaseti. Wanaume walevi. Wanaume mavula mabange. Wanaume wakobiha. Wanaume anima princessi. Wanaume maselue. Wanaume waswalihina. Zejari pia zehe ya hunu Faransa. Gamjou zihunga. Gamji deplace mwede Komori. Mwede marangezi ajali zanyo. Ha tula munga wa ihongor menyele. Nsu menyele yani gamji menyele ya onyi mlo Komori. Gamji menyele ya
ja wanaume wenji ikawo haukanga bo mwanamshe ikawa paroni para hanambia harenge mwanamme ujahunu mwanamme uo hamrede nai hamtsimbiambi hede zahe titundie versu ya mwanamme tiunduvale mwanamshe rango suki harenge mwanamme ula ujahunu katwanze mwanamme afanye hazi katwanze mwanamme ya rohe ngwanze mwanamme ya tubako ndani comme ça sabia mwanamshe shawona au cinema banudo fikiri kaona bia mtu jorangazi wanabia banudo utabisho mwanamme umredo nai hata séjour ya mariage ye visa mariage ya séjour ya mariage kujenda wa échange zila pia ngwa jomre d'esclave si jenja yamba si attaquer mwanamshe sababu ma we méchante arrête ça c'est quoi ça wu haruma gena famille et quand vous respectez gunu keshahahu ngu hanzo laisse-la tranquille utijomre d'esclave si uzamba yapo nyinyi wanada mwana washe ikao nyinyi wanaume ikao mrendo njema nana nyinyi wanawashe banyinyi nganyama nada mwana hitima nada mwana hitima hunuze jari piangizo haina mlevu jo comme ça go mparsal maze park ngo yabo pia na usiku ngo lewa 24/24 mo parise ma viola ngo hunu ngamjo parswa na ume mamesha mo ngamjo parswa na ume wali yao mungu wa dini ngamjo parswa na ume toa walo hunu kamrenge hunu maratso da komoro mo jizingamanya Mimbabouf, alors tu es là, tu m'écoutes, Amjo bloqué. Répétez, répétez encore de dire que Mimbabouf. Je sais que Mimbabouf, je suis là. J'ai Akmal, Amjo bloqué. Vas-y. Mnyezi Mungu narike hatima njema. Naambie mwanamme woyu karia Mnyezi Mungu. Ntina hadi ya urejei cherche des excuses. Hosumu manam shohat. Ya yenshi tambu, hosoma magadla, ya yenshi denao, ya sufre, ya unaukaya wemrumme, ya jaya hurenga, ya tulenga mwanamme hunu, na bwana shohangu na mdojo kaya haina mwanamshe ulokomor, silsaji mwanamshe ulokomor, silsaji mwanamme ulokomor, wa opia ngwajo urejeze mafune wa wasuli hunu, nyimu hansi, mwanamshe uhansi ya ukaya, go wendo komori, wedi wa hunga urenge mwanamme kweli ulakati na wana. Gamjo kaya je vais, an gamjo receve insulte. Désolé mes frères, mais c'est la vérité. Nyinga mhonsuyo ni wanawa shemlu faransa harimlo na ze nationalité. Gamhonsuyo kama enda Komoro. Wanaume mwodo mwarega Komoro kwa tina zawara za hawafiana. Mimi Turamu, en 2015-2016, j'étais à l'université. Il y avait une femme dame, elle était amoureuse de moi, une demi-maman. L'on faransa. Chowa katinaramba ukaya gamine wa hangu ni mwanza holikoli ketsubidi ni continue combat njongre ye madame Chouinai. Si direct depuis au Comores. Il m'a dit désolé, il faut qu'on arrête là. Parce que je peux pas continuer alors que et kati jafaransa ntina ushidani baki daminawe. Tuone saubina damu rangu hula. Tuone sa ukweli rangu hula. Sunu ya ukaya no Turamu uti continue combat. Bangawe na umanzao. Même si zilarevu za ukawide mfana mbona nami. Je t'aime mon bébé. Te au fond de moi tina hudiwaza. Sha ezabira zivil. Uya korohoni ya na kaudomo na tabirini. Abasa karitsi. Habangu hahorohoni. Ya ulumrwajina. Ya uliorohoni. Mrwajina ikaw njaka watande. Kase el. Njaka watande. Na mke ma juste ni mlo komodo ujorengo hajahunu ya himidie ya shukurie ya ukawide nleda njema ya ntoa haruma mizeri ya ntoa haruma tambu chaga mlongo ujahunu kamtule konese kamtima reconnaissant alafu mruha mandawe hujango ishoze fikira fantomu za hema baniha wanzani waho mjini wadoja wa hutuna fikira wahaka hunu sigarjajo mlola ise obligé à se komori yede ya mrengeni shao haka hunu harelwa pasi yede hata we mwanamsho hai urenge umhalie dara kweli ngulalo hao na buharengwa ni mwanamsho ujahunu Faransa tu trouves le courage ya udabe mrumshaho habe mba inruwanza unga mjohurande ema pesa hao wanirenga ujahunu n'importe quoi kajaka hurenga jahunga mapesa haka hurenga jahunga mahaba yashinde mundu yashinde yafanya hata yadiwa zeze tambu ikao ya ziwa na usomwe magadra ikao yashinde na c'est ça
Et Madame Chouat, il a voulu trouver l'amour sincère. Gabo mahaba ya kweli. Soulagement, makalima mema, câlin, caressement, des mots doux, complémentés. Tout ça, Madame Chegana bezonizo. Burundi yoka secondaire. Gojujwa ukefenya kakushindi wa wasuli Burundi. Washida wafanya ate mrumsha ho ya Jacqueline. Na makalima mema yo Jacqueline mrumsha. Gojujwa umhadisi zendu hata ya exciter ya hisi. Gojujwa mkarese zendu hata exciter ya hisi. Gojujwa msele dans tes bras avec des bisous magiques. Hata ya exciter ya hisi. Na vala wewe wokaza wotso beza aussi c'est maji. Une femme a besoin de beaucoup de choses. Pas que le truc qui va rentrer. Une femme a besoin de beaucoup de choses. Matamane, soulagement, makalima mema, caressement, mets-la dans tes bras, fais-la danser, amenez-la quelque part qu'elle soit contente. Shaufikiri kemru mshaha waka na bezo. Uje mangari jo ufanya zulumni kamali. Hahurenge komori je ufanye ili adiwa zeze tambikao ya zihundo. Hahurenge komori jo bakida wena ye umramene. Yadiwa zeze souffrance kaone ze douleur ya kanizo. Ya parise mahadisi mema. Subhanallah. Kariranti suwana umewa komori hurondoa na swakunai. Kariranti hotibona swakunai. Kardo jua kawanudu wana swatu wandu wa zazahatu wanudu wa rizaya. Nyuja wanudu wa no, tu rames. Weyo wanilu wana washe, oui, wa mérite no wanile okandu wa rizaya. Ma mère, elle a souffert aussi, Mama Turam. Mama Turam a souffert parce que han lele wa eche. Mbaba Turam hamran titikana enna. Hapashia hedezahi. Hobwe matso hangu tsiwono mama hangu wa echi yanlele yanlibieni koli rangu materneli hata nwasuli college hata nwasuli lycée yanlibi hata njenwa suli nundu wa bac hata njenwa suli ajino mama hangu ya sufre wa echi yabo mwana mshitisa wana mrumme nzadze de ulelo. Comment tu juka uresante ndoso za mrumsha utabishiwa? Comment tu juka uresante ndoso za mzazi utabishiwa? Haina mrulo na mzaza ha. Ibidia ile wakaya mrumsha wa yimzaza yu mwanamsha mru. Shamba la zero hombi, neze projet fantomu, ya hize famizanyu, gamjom de nodo na shakunai. Na mkera di mtidore nge sharafa mrumsha mfanisa kasa wane mrumme. Ba mrumsha ngusubise zinji. Il y a grossesse, il y a 9 mois, c'est souffrance, avec des douleurs. Wanaume wanga watu wanosha kongo waziro. Okwado hafili hanao. Okwado na ukawundu wakati mrumshe ya kaubidi ya hunde mahaba na nyanzo. Wakati ya apporte un bébé, wakati ka mrumshe olomziro. Olange harumatambu na souffrance. Gera be mrende hata ya renga mru komori. Ili ya diwa zema gadaikawo wa mrenga. Ili ya diwa zema gadaikawo wa mtrahi. Ili banda karma communauté différent. Abasangure jay komor. Yedi arige maname momjini. Ujuhe umtra we même pas 5 mois. Uduamba ukago jumla mburse zema diya hurenga ujahunu. Ya latif. Kamkana diba unutsume shabu wanaume makababa. Kena uparo joki lirenge ukaya mimi turamo. Ero yangu gusana mdumzade. Gabo mdu souffre mama na msho hotsolela. Gabo mdu souffre mama na msho tsaporte mana dans son ventre. Gabo mdu souffre mama na msho tsorenga ya tsitsi hata ya hamse. Gabo mdu souffre mama na msho ikao katwanze mwana aniyosani wade kajaparu hunraru kwa soha. Unjwa hanyunyu wa baba. Yezili lo zama na zomtabishan nyumba imashishiyo nyuhanza msiwe silemewa gamudu hazini maudu yemwana ngulilo juha mbahari mtolebele izoka na uresante. Benjalo la boizo ntina ujwa ze douleur. Benjalo la ntina ujwa ukaya mrumsha mjoka mrumsha utabisha mrumme. Sha ha mérite soulagement. Haina mwanamme bombo wokashindi holeza mrumshe ya elewa. Ne kamrumshe hedi hata ha change. E abonda bo wakati makahawa ara sof e kagaja kauhanza.
sheka huramba kamkahanzana mlola na mkahanzana wallahi ho change abo ha change sababu ndio mwana mme yabonga mlongozo le pervers lilo wallahi na Mwenyezi Mungu sahemru mshahu samaha ulejemru mshahaho yahurenga ujahunu beka kujareje gawe Marseille wallahi gamjohafishi nildinu hambe ukaya ambiyo wanaume ho mjini hanyu ya ukaya imana msho ikajakana haja nao n'importe quoi ambiyo wanaume mabani ho mjini hanyu uambie ya ukaya ngani majalu ambiye mwana msho haho ukaya mwana msho apeu hakodia kobidi abekutsula lohango yendeza wangare mru mshahaho yeke mru mshahaho hakadena badiyo ukili wanawashe wanga walulanu wanaume wenji wararuane wenda Burundi dona nroma hao eske itsobaki itsobuha ila yo ujibaya yo usasanyiha nansi sinema daiki warengwa ni magadla yesu enda hata ngabo wakati kobu hamadu wakati mzade ya zayao ngabo wakati kobu hamadu wakati mzade ya luanma akushma ibu hao hata ikahama isima mwanya hitwa shamwe na shiviri nabo yotsoreje ifa isasanya yotsoreje ikajao serré n'importe quoi nywaneda muhindu nini rejemru mshaha excusez-toi devant ta femme yahuto wa harman kutilo komor yahuto harman tambulo komor ya unakawe mwanadamu we mrumme yahubala ujahon ujahon ngwanzu tu te prends la tête de te ani udohamba kawe bogosa weja unono nini ntina ujwa ni continue parce que ça me la ukadona magadla oui elle était wope uya la tuf shana zimhunreni dema bogosi gasi hunu gasi wenji hunu oui wede kina butu oui mide kina pourquoi pas petit angu nono bogosi soif yabo kam lula jina gunono quand je suis vilain je suis tel la seule meuf et pas que elle il y en a plein à me répéter il y en a plein et beaucoup waluma amoureux naturel oui vantara c'est la vérité et je répète il y en a beaucoup waluma amoureux Chatibaki kami fidèle de la personne que je suis vraiment serré cimenté collé avec sauf et kam nyezimgu kajatrelevik au kama nadamu yo ujwa ule ukanesha hula tabala ujawano nyezimgu ambe ukayeshoti shaha yo shilum lwajina ba sauf kam nyezimgu kajatrelevik sha je suis fidèle et je serai toujours fidèle s'il s'agit elle la personne que je suis ou est notre injure nyezimgu narnike khatima njema yarnike mwisomema redo shukuri ya njema ayi wende uni parole labo le shukuri ya njema aliki wanadamu wa udwele wa yaukaya wede mfanami mbuna nami wede anitoa wede anitoa mkutsi ya komori na ni mwanzi ni mwanzize nifanya hani za ufanya temzade we ni mrande heureuse di mwanamsho ya nshi harumatambu we mwanamshe kwa yazalo Marseille nzadzahe haomboze duwa hafanya ni za ufanya imanahe ya rejei a la raison imanahe haransi eze tabweda zihunda hosumwe magadla wala hasiyabo hede hatawaye hafanya tout pour tout harejei komor bada harendonai ni kabila zinrojina hede jaha hurenge huasuli unu Faransa est-ce qu'elle a mérité ça? Est-ce qu'elle a mérité tout ça? Est-ce qu'elle a mérité que tu l'as trahi comme ça? À des choses vraiment faciles? Ou à Zazat, walolo, walolo, walolo. On va mélanger zizi na zizi na zizi. Est-ce que zirende? Ye zirende? Hujauretse mrumshaha hubari haeshide na kabila zinrojina. Hujauretse mrumshaha hubari hakawiyeshide na kabila zinrojina. Huzijua ndo parce que mpo mjimzima. Huzijua. Wanawashe wenji walola vanu, walola nonome wa madu, walola nonome wa ili, walola wararu wane, hata ndola za timiziku mezi rende. Zitsorajiha, zota sanyi. Wofanya ngojo hisa. Ikawa wa uhisa haraka. Ikawa uhisa wa uhomo hisa. Qu'il pleut qu'il neige, tu vas jaculer. Arrêtez de déranger nos sœurs. Respectez nos sœurs. C'est nos anges, c'est nos fleurs, c'est nos miels, c'est nos sucrés. Gérard lui a déplacé. Des kilomètres à des kilomètres.
yaranti mabogo si Faransa, yaranti wanwadi ni Faransa, yaranti malaba Faransa, yaranti walevi Faransa, yaranti waria wa mungu Faransa, ya jakomu ya jahurenga bo cinéma. Tu penses que wewe gawe bogos plus que des milliers et des milliers de personnes qui sont en France? Yeli viki jahajaji ya hurengi. Hujango jomrende na yumtrahi à ce point. Sinon hubana fasi. Haina wakati wa hujarme parki ya boulevard national. Je te le jure, au nom d'Allah. Je jure au nom d'Allah. Excusez-toi. Osumam Shaha. Les kagam du Kore Jilana. Les kagam na Kaure Jilana. Avant, Rabo j'ai regretté. Parce que moi, j'ai des mois pire. Et quand on est au Kaya, Ngujuhunda Mrumshe Mrajina, Wallahi kuna umhunda, izonjo honesa, izonjo hurenda. Namdelo konese zenjema. Na nanyi bwana shot na mjanki limdute cinéma. Da winji wa hanyu. Nima faible, les esprits, gagnina esprit vraiment je sais pas quoi. Monsieur de Dieu monega ma pervers. Nyu hanze malade. Nous hanzo wa jewili, nous rengwana ume wa chamfu, wale dans le réseau, wababu hawa ulada, wababu hawa mafiti, wade yao, wajonesa, wauda mko wanza. Shaka mjaparo tsaha wanaume wa adabi, gabu wanaume wenji walo sur TikTok, waria wa mungu, wako uswadi, wako fanya daras, shanyi utsahu wanaume wako yaba no mtswani zenguo, wamfeve hini. Mwenyezi Mungu na jaili mwanamsho hatuwe haukasi pa fasili. Mwanamshi ikao ya zola hunu manga. Hojuha hai hajuha na kabila zindwa jina. Hakao yanshi denizo. Wamrende na iha ono ya ukaya mgure jei komor. Yedi arange mwanamme mumjini. Mwanamme mumjini ya jia mrensi baru wanzanua hengwa dungu menase. Wanzanua hengwa dungu mfedhehi. Wamba ukaya no lagadla. Ularange magadla. Sikarjakana hajanaye. Kajakana hajananyi. Shaganyi wenji mabledari mtona papiye. Yeke mwanamshola kamba gumanzo nijo kamrambio mwende mtije mde jikaza. Bebe hatika jamjiliani mjaga mwanzo menyendola ya wangu. Yebe hatika jamjiliani ulaka unumjini karjakana janaye. Dahinda baki na magada mletize sinema zahani. Da mjo mwanza shaka jakana hajanani. Katina hajanani. Njamjia rohombi. J'ai une belle meuf comme elle. Ha, narzion hamba belle ba ntu shinda u bloqueo. Mwanamshi hamandaye hulewa hajutabia hunga mrume Mwenyezi Mungu anike khatima njema mdojo ukaya vanu loti fitna la huwa lukumur watungeze batiza hao sha urenga mrulo Faransa kujelata energie onda wa mdeplacer hao kumbi au ha mariage sha ulate energie hao humrenge hunu hautabisha yote sawa. Mwenyezi Mungu ahifadhi mwanamshahara ya jailisha babi wei raheja katrotar ya jirachete devant cette fille et mzadi wei ati changer avis yati changer fikirambi ya nzahurende na ibahu jaha mariage ngujojua ya humenyele haukara haye sejulia ha hokeja changer wakeja hisa karabi s'il vous plaît ujirachete devant ta femme utitsoge mwanamsho hatu ya juhanza ya kawetsena yanzeda jinike ma jinri ni na masera woni auka elle a fait tout pour toi, elle a fait tout pour toi. Watukufu Mwenyezi Mungu jumhifadhi ya jali mwanamsho hatu ya kane rohonko huhanza Mwenyezi Mungu ya dojo kaya ça arrive de la Norvik si ton mari Mwenyezi Mungu kaja ukusudia ya boishe shetani Mwenyezi Mungu akanza ya mlehule nao sha izo njo kanza no hambi bu shababi bu mwana mme bu mjomba bu mrumbaba pensez bien parce que et mwana msho mwana mfaransa wi hazalonu ngujushida hulende na ya utabishe garjao haruma. Et deuxième sujet kao wazazon c'est pire quoi John déteste. Alors que je suis le fils de toutes les mamans comoriennes. Shangam Jokaya, et deuxième sujet, au Wadzazengwa Joni Rema. Kwana ukadakurna mishangam Johamba. Antuka miumanzani, tina parozia kakani manzani. Yidu Wadzaza hango.
she verito ye hija gajuma biani haukabu wazaze winju hanyu mlo Faransa mbalia nrabo za udhuluma za nyikumbi na shughuli ganyi hunora ngu 1923 kamtushinda mwafanyale tumo la kifami neze proje za kifami zilo Komori muhansikele tumo la mandola hanyu deze nyikumbi ninga mjofanya auka youtofanya ukumbi des mwanadamu utsojinika surete comme quoi la fille elle-même s'il s'agit mariage arrangé njajo fanya auka mariage arrangé ulada jali dolo Buhari zibaki za ho wanadamu walohunu wakauyeshi ho mijini hao watu parohenda mabangoni wajo ukubali ukamsuwa lole mwana hangu yao majinru maswalabwe haukaizore la sezaka ye makati ya hema kokwa hatu ye makati ya kokwa tulamu ya kamrua mararu Mwenyezi Mungu na mrehemu izo deze relasyon zakaya nsona huloze na mrukadha shafahamu utsikomelani mwanamme da mwanamme yuhukume mhonongojo kamziro izo za hema kokwa hatu alepok yawasi wanao merlio abasa rilo na internet wale toutes les sites de drague yo ujokubali hende msolo le mwana hede lo jinru kaseti kalboshi mruwa msiruni na honze ya suparo heda mabangoni shama na mmede ujitsa isho mrumshe ya eleo ya ukanga bomba assurance baike mbabititi gabomba assurance baike mbabititi shambaki hatabasa au 21e siècle likubali kweli mrugubaliwa hadalale pupane le fijo hedi hare me plonger hata hangamia haye ha 20,000 euros 25,000 euros nsolo le mwana mwende mjuha monyoti pia mwende mdodo sinema mdungwa gamtsongo fikiri dada mganywa wadezi uno neze plonge mwazifanya panda simwa winjwa hanyu mrende hazirewe winjwa hanyu mhoboha winjwa hanyu mangamia na mdofikiri mbabi zihazimfanya hao mdofikiri kaya ye mapesa ulona yo gojujwa uhunde papi wati nakaulola mrumshe ya hunike papi shawa na ume wanga mazababi wanga watsongo ujibabusa warende hawatsala banda vrema waremma mabele wondi walola wanawashika watsuka uwanza gamrongozo ni wazaza tundohunu Faransa hasuje ya mzazetso haukaya zembio za hanyu pia haini mzazi ya zamana mshe yo kafurani hata rejilwane loto rihundu ya loto ye mwana zamana mshe tizamana mshe masha Allah inde loto ewa de loto ba izomalewa de makie si ya heze la sali shaka mjaliwa ze relasyon serioza ho wanahanyu kam tu eme ze relasyon serioza ho wanahanyu kam tu eme edukasyon wanahanyu hunga wanrwa ume waziona maji sha izoman zao nyikumbi depuis que le commence de nyikumbi ndolanga za njia mashaka mazababi wanga wanadwa sinema izonyoti peka mna ukakonta meju mafu omuhimu kaga mfanya ukumbi ngamjohuja ngam aminu kaga mjohuja ngamjohuja mukumbi wa Turam yemzazi woi haloze mwana hahi na mwanamme bada haloze mwana hahi na shababi mwana hahi mariage mariage arrangé chez mwanamme yihamachira parce que mimi baiki mwanamke tsiramba ukaya il m'aime pas je suis capable ya ushida ni mrameni hata ya parise santima za mahaba sunmangu parce que mrume makalima mema mahadisi mema soulagement fais tout pour cette femme ya kihereuse envers toi c'est comme ça sharibaki shaka unjwa hatu si mabubu si karshidi urongowa si karshidi uramene mrumshe hata ya ili wa ukaya imrume wengu naanza c'est ça yijabade mwanamsho hatu halula hambizwane mwanamme woi mwanamme kaja kana kertasi yija mwanamme hashindi hawane kumbahati mwanamshe hatombe amoureuse en 100% hatombe amoureuse en 100% wazamna mwana mzima mwanamme hajahunga séjour baada hunga séjour shaka jahunga ni wanawashi waheze nyile za mfu kajahunga ni wanawashi waheze nyile za peruku kajahunga ni wanawashi wahele penturi neze ketchup haunrumrumshe waziona maji ukouli ya Mwenyezi Mungu yabonyi wanawashi waheze peruku na mni deteste je m'en fous
Ntina haja nanyi mjukamba ukaya. Wengulu deteste. Ntina haja nanyi. Ni wanawasi wa heze ketchup. Je m'en bats le cœur. Je m'en fous. L'important, on va dire la vérité avec le respect. Je vous aime trop, mes sœurs. Ye mwanam sheshababi wa yamhunra. Mnyezi mguhambulia daika. Mzazae mwanam shehaka ujitrompe. Comme quoi, e mwana hengu jofanya ukumbi. Oye mwanam sheko ujiste. Hauka mwanam sheko ubishia. Mruo na ukaya inunuru line. Yokumba ya hangu petit aya wa Sullivan. C'est mon combat. Et petit à petit. C'est mon combat. Aïvan, oui. Rungo tsifijo. Rungo makadima. Natara chibu. Kakubala fijo. Yabo. Kutwanza za nungo za hozi wa swili. Na iheli ya kujiba di mwanamshi. Youli ya mnyezi mungu. Ye mrikao. Mswali hina. Yika oblige. Ye mwanamshi akubali landola. Haja halola. Banda halola ni ola mrumaha. Ola mrume hashidi hamramene hamaha bana nyanzo. Eraidi we mrume kori ya mnyezi mungu. Watsanganya zefe, watsanganya. Ola mwanamshe. Haza mwanamzi madena ola mrumaha. Mrume vya hondo sajuru. Mzadzai mwanamshe haka fijo. Ngwanzo ukumbi. Ngwanzo ukumbi. Hambie mwana hai. Bana basa emruma wangu fanyo hazi gene sejuru ya wika ubidi uluwa likazo sikwa heshuli e mwanae hambia mzaza yuka ya non. Mama j'ai pas besoin ya ukumbi. Abache engu hunse mruma hao ya hunde sejuru maudungu johula nsendezahe kartina ujunga mba mama j'ai pas besoin de ukumbi. Sikana besoin halal. Ntina besoin ukumbi. J'ai pas envie. S'il vous plaît maman. Haukaya ukumbi tsida haina mbamru. Jeli kanga joko wazaza hatu wande wenye nyikumbi. Ebazi hawa ukumbi. Letumola hawa ukumbi. Wana manipilo wana hao. Wanjebo hali. Wamenye zendola. Wasakaje zendola. Na fitina jinji. Izo de zembio za hao. Ula mwanahe mwambia no. Ula mzazi ndi hakansi. Wede mrume, wede mbilisi, wede mkashonga, wede mwambia ya sikubale ukumbi. Na bale mwana hahe yemri ya mungu depuis longtemps, yo vishia, yo vayandu, yemswali hina, katutsa hayende harma sakara, zanyi kumbi na batana. Ba maman non, c'est pas mon truc. Nzazi hanjabu hari, wakatila, yo ulengo, ze point cassé, de mrume, izo zonti pia enregistre. Ya beshe mzaza mwanamshe ukaya utije mimi hudoni vumbwa nayi na unimenya kati manipule mwana hao yatifanye shughuli yishie vokali aba sarzamba wa mwanamshe ngwanzo manedene mrumaha hauke mrume hamwambie mrumshahe ya ukaya nami eka kutsukubali rafanye shughuli gamjuruhane ndezangu hauka mzaza hongo ni yengo efamia hongo ni yengao efamia hongo ndetesteo ngwamba ukaya bamede na hubilisi mwanamsha mwambe ukaya ikaipasa dehililo rengevalizi wandezao shamiti mru wa mashughuli wazaza mlu Marseille na Paris kamrati zero hondi mwadokina nisho mgu ya mbani mtudo siya shughuli za zamvu mdole wa ya ukai kema na hombi wa rivi kimnyezi mgu kujomba babanu hata zenye ukumbi mfanya uga mtongo nishabu hari gabo mzazi na parufanya mesaji ya hebanu mwanahe ya fanya ukumbi hasi ya wadu yema na planisha utizaido na ye raha utizaido na ye uye mzazi unabu mwanahe ya fanya ukumbi anafuga mwonoka uwa binadamu mrege zenye ukumbi zirendeha shetwani gizofikirani hanyu owana hanyu nga mwanao ja diama na singa joka ya mrumshe diama mrumshe diama mrumshe dhahabu mrumshe fedha hamelite shanyi wazaze mrede hama fitna ndola zinji za fanishanyi kumbi mzitsambaza ndola zinji za halali mzitsambaza kamtina mfikiri yote isosi nyikumbi kamtina mfikiri yote faida nafsia na mre mnyezi mgubwa za hangu da ukumbi mrukado force
ye mwanamme hambia mzaze mwanam shokaya tsunambie mbahindu wanzao ne mapesa wanzao gami prenji sakrifie ni hunike ne utsudomba ukaya mswaza nfanya ukubi ne utini manisi damne mwana hao be mwana hao dia tso fanya ukubi shami gami pre ngie pre yato tout ce qu'il faut haina somo joma bien ngie pre shabo kutsone ke mwana hao yamri ya Mungu kutsone kama na hao nguele wa ukaya yinsi twabi ya katsusaha shangwanzo mwana hao uduambe ke mwana wangu biliswane mrume wazazangu ganye hunu manga kamtina msifikiri yote shughuli heni hazaya mwana mshangono kabala hazaya ye loto ya manga bari kama nzoma kiesi ya 25,000 euro na 30,000 euro za nyikumbi izo de banu makansi ngwe makati mlo hunu manga maeshi hunu manga mlo na 40 na 30 na 50 rangu mlo Faransa matufanya ze projets zanyu zikansa nyikumbi njomdo arnake ma bledar kamtina msifikiri yo itoti u arnake ma bledar banyinyi majinru mazababi na mjiakili mlete sinema na mdojo ukaya banu wewe nkawe kapablo wa ushida usibwe unre kirtasi timpaka ulele mdumsha unre kirtasi mtoja mjansi kanyidu wadzaze désolé mtoja mjansi kanyidu wadzaze mafiti na masharatu wa umenyadola zedola za huwana hanyo ye mwana hao hazaya mwana mzima dene mdumahe usauta fitina ye mrume nge prendeza heke mwana hao katsukubale ukumbi ye mwana ambie mrume ukaya yabwe goendaza hushantu fanya ukumbi yabwe mrume gamfotifu kamkara dubu wadzadzangu mlo hunu Faransa haswa soda nyu wadzadzu wa Marseille na Paris maransile tumo la hafula buwa na hanyu kamtsuwa loza hamahaba na nyanzo kamtsufikiru wa na hanyu walolanu wanrua umewazio na maji shuwa na hanyu kwa mwaloza wa hafaida nafsi ya mzanzao wana hanyuka mwaloza hafaida nafsi ya ikaunga manzo mali ikau mali numruka yomjo mkinisha mru hafu hairansi mrujua hufa hairansi mansu kaya kabati joka wenda itoti shughuli yunga kanyoti pia nimru jimakie yabo ketina moto ketina mru mduhazi nyuwadzazo nyoti pia nyuta ze peinture ne ze perruque oui Jemazama na mruzi bahara mrukazi lansi mrukazi vadingo na mkleze peruki mreme ze ketchup mlimili hanjema c'est normal shana mfanye zelongo hizo haukweli bamazababi wenju walatsaze bisoro mazababi wenju walatsaze kasete heze mali wazila tarmaze shughuli baada mariage arrange shawandu hamadani nazimhundreni ba shababi karendo cinema shababi yo jita shamrumshe shababi yo tsawesha hai shababi kado tsauli wa mrumshe na réveiller si mazababi ritikubali zi mariage arrangé ritikubali likorompewa merci beaucoup mwana mshahatu parce que wamrumri ya Mungu wambia mama hoka c'est pas ça ce que je veux c'est que je veux c'est l'amour maman c'est que je veux nundema habana nyanzo yemrumangu gunanzo nsina besoin ya ukumbi yabo wamzaza uhimi hashari umenyendo la hemwana hao usahuitli ya harumatambu na mashaka ngo yabo ngwatsogoma na hena usiku ye mwana mme ngwanzu yafanya ukumbi ye mwana hao mwana mshaharaya na ye mwana mshokuru ya Mwenyezi Mungu Dieu merci uti mwana mshaheze ketchup neze peinture shawe mwana mshokuru ya Mwenyezi Mungu ya rememna ijabu wa hae ya jibaye ya fanyeza rongo za hae shati sawa na wale TikTok kwa ujaniha walemeze selfie neze nchenga ne maperuki ya mfu ne mafu neze batani halibalanga o master e mwana mshemema wa adabi de mzade way hauka haonyoka profit njema je mon mari je peux pas ani ntina ujwani arnake mruma hangu raili mzadzangu guzanzo non Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike muso mwema ni wadzadza hatu mwelewo ya ukaya ndola ya mwana haina dua makabili mdomba ya rabbi nijale mruma hangu ya hunde mwana hangu ya hunde mrume wazio na maji ya hunde mrume wazio na maji ya jo umanza ya manzize wazaye wa ejike o wana hunde malezi mema shanyu wadzadze zedu azabado zanyu Mwenyezi Mungu jale mwana hangu yafanye ukumbi nimbehela sali nende na hunde le kiesi la mapesa wando hujala mado hunde mafobie maruvu kamgwa benzi
ngugu jo jailia mdo hunga mafobie insha Allah. Wazazi hangu, laissez les couples zahuwana hanyu tranquille na mretsi ze shughuli za arnak wangwa umewanzwa lulu wana hanyu na nasuwana umenarinji ankili narinji ankili lsike majulungwe na mji impose. Vous avez le droit ya uji impose. Non, mtufanya raha haunga mjofanya. Ngujo jailia insha Allah mkejuma utuhunga mafobie bedi wakati mjo uyelewa fobie nguvu ya Rabbi. Vesho wazazi walu Faransa wabelezen rabo wakati juma arna kema bledar lima sampapie ya hezendo la fantomu shadezendo la fantomu so jailia mafobie marufu watunga wanada maso jiprepare juma utuka fobie. Iwana shwatu wa merite respect uwananyu wa merite de ani wanwa umewaziona maji hamade mwanamme woi mwanamme deja nge preyarense mwanaha paske mwanaha wahara yokumbi izo pia dabo mzazo ulo juma mvumba nae ulo juma umkase ulo juma haba ukabilise mwanaha wedi abilise mwanahangu wedi ambi mwanahangu atufanye ukumbi kajamambia mwanaha wa yedi aji volonte. Elle n'a pas besoin d'okumbi paske ngulo mnyezi Mungu suwana umenarjan kilonda ukana baraka. Ben nous sur wazazato 99% kwa tina fikira ya maendeleo ya maisha huwana hao shazembio zahao pia zembio zahao pia wamenye zendola za huwana hao zembio zahao pia waklifiti na zendola za huwana hao zembio zahao pia profi ilo wana hao wajo profit on roma hao izo deze fikira za wazazi msidi wazi ya ukaya ya demo manafanya live ya mzazi ikao ya mzazi uo haloze mwana hina mwanamme wahansi wajua fanya ukumbi ya mzazi uo mwanamme hanjarma mtsango hadoni ke mzazi ula 500 euro hadum nika 500 euro ya mkarma mtsango finalement hajatule mwanamme fijo ili afanye ukumbi mwanamme haka ukonte kema pesala ya mzazi ambi mwanamme ngamba ha shala sofkil kala ngoni komimi lindele fumvula hangula mzazi mwanamshe fumvu hindu mzazi mwanamshe ngwazo mwanamme uyafanya ukumbi deni mwana hao mwanamme kaujisakrifie haina usuka kaunika 500 euro unji harma mtsango he shughuli ujambari alaka uhuba n'importe quoi eske wewe dienda Burundi hangondo Burundi deni mwana hao hajojalo le mwana hao yade hunika 500 euro banikolinga wazazi wapeu yo suje naifanya bano ha demande ukumbi mwanamme ngwambo kujofanya ukumbi baada hanjarma mtsango wa 500 euro ila wa 11000 euro yesu je yoti amba bana mzazi mwanamshe ngwambo kaya mapesa ndaya bala tudamba ya lahu niva subhanallah halindo kam mzazi belmero hangu 500 euro. Est-ce que c'est toi qui me donne le gâteau? Est-ce que c'est toi qui me ouvrir les cuisses na mlete cinéma mlete bataniza karizi lahu niva ha bala tudfikiri yale hangu guon n'importe quoi hasiyabo hatlia fitna ula mzaze hamenyendo la hiyo yotsiyamba ya hema na hae ne mrume be mwana mbakoma amjuko fanya ukumbije na bosika unika 500 euro mtarma mtsango ngwambo zilati huba nani amba mweshili yao tena suji na paro ifanya banu ya mzaze ya loze mwana hae na bledari jaturama haziye mwanamme yatibale mwanamshuhanda za shaka dola lo hamzazi bahi mzazi enu wakati hofu koni hahe mwana waloba la yeshia mnadanzi yoto bohanjia ili ya do wampeshe kangwarema ili ya do waderange kangwarema yango mongoni mausiku hanjia haunga mwana hengo bojungo hona usi hangarma ngiharma ze ngo osiel elle en train de danser elle en train c'est ça. Hai banunga mfanya n'importe quoi hambi mwana ha il faut tuyampira woyatsi humitira hoja fanya ukumbi hali yatsi mitira hoja fanya ukumbi henu wakati yaishia yoika 1h du matin yo hansuke mwana ha hongena mrume be kungwala lao ha ngwafuko na kwa na urema mwatika kwa na urema
da him zaza do watabisha yo ishangwa rungu wao hawe mwana msharizi mnadanzi balangu fikewe mnadanzi wala be mwana mshangu jibiwa ngiharma au 7e ciel elle est en train de vraiment d'être contente ngondo yamenye honjia hondo bale mwana hengi harma ka dancing oboju ngondo hulana huja ngusokomolina faransa yorejei nge contente hay epanuni tabia hili yo hadisi na baba sha mungu hajaide mwana mshola habie mrumahi ukabani mzaza hangu hata mpira arinsiza daminae hajihundu hadunge mrumahi wende zao alimbeshela marabi mwana mshowo osikurafanye yesuje haukaheni wakati mzazi hatodonji ya par surprise halbala ngwanzo ya wampeshe ngwanzo yazi bayo siku ya kaunjo fukoni ye mzade hakaulila ye mwana msha kaulila ye mzade habe mzaza bezanjia ye gujana kabuwanjia waona ye bofisi haho hawazi waone mwana haho ya yabo juu ya lo harma position njema ye gujana kabo vraiment c'est pas bien yo sujera yamba bano nyimlo Facebook gamoshilia nyezi munanike khatima njema zaho wazaza hatu walozo wana hao watu waloza hamahaba hauha nyanzo wajubaki tranquille shango walozao ili haunjia wadomenya wadota mifaraka wadota fitna subhanallah tabia hili ya rabbi mnyezi munanike sitara hani mrado jokaya imana hangu izona nzao de imana hangu ya keheroezi imana hangu ya ke contente imana hangu ya hunre wana wa hunre education wazaza hangu jana gabo mwana ya fuma hunu ya hafa ma 21 juzi gabo wana waili wa fuma hunu wa hafa haruma 2 3 jours 4 jours wana wane wa ulowa kamkana dhondo hukana baraka wazaza hatu maenda mberoni ba haina fitina mlifanya ushanyidu wazaza hatu vous resterez toujours de maman non maman du cœur chaque mduwazo kaya gamtsongo udziha gamtsongo baiza makiesi ndeze education bimloni zomtso uzifanya finalement wana hanyugwa hundu wangwa umewaziona majiga mjobo harimo menya ye mzazi na pale fanya sujet ya haperde mwana mwana dunge mrumaha hedeza baada mzazi hanjia hawa hundu go harma match la Marseille contre Paris Paris il était en haut Marseille dia commencé mzazi ndi haono ini tabia hili tu passes quoi gojoda waone serali hule na mkera vizendola zidokando za kiserio bwazaza hatu na mkera vimrensu wanahanyu wake tranquille na mrensu wazaza hatu wanahanyu waeshi harmaze classico normal parce que c'est des classiques Marseille Paris et manaho humloza ngena besoin ya de exciter ya Paris dose si ça rentre et la besoin ya Paris dose et kaiwa suli gena besoin ya crier gena besoin ya remamavi gena besoin ya griffewa tout ça mrumshe gena besoin ka gena mrumshaye ya crier hanafas shanga oyabo huwampeshe watsilenge nyumba ngao yabo ngodongo watunda watsifanye subhanallah na mkera dubwazaza hatu mrensu wanahanywa viviampe nyima zababi na mkera vi mrwado jue mrumshe ikaude mrwa mrengao ya mlolao msikubali mbilisiwa ni wazaza tuwalu hunumanga wanzao faida nafsia watsomfikiria na watsofikira wana sasa ndio zao makiesi ya nyikumbi zenyikumbi kama mtu ufanya oui vous avez raison na mfanye zenyikumbi ya pas de souci shashababi fikiri haina ndola ikao shababi watu twende wafanye premier pas osome mwanamshe ikaye pa ifanywa ya mwando ni mbaba hauye mzaze kasuli ya ukango jeno da cinema gojeno da cinema shandola ndio wafanye premier pas washinda wa analyse mzadi ukaya il y a des sentiments parce que mrume yoshida harambua mwanamshe uhanzo ok mama Ferdinand mama chérie mwanamshe uhanzo le premier jour qu'il a ressenti ce qu'on appelle amour au coup de foudre kajaparo harazizi ya bizo wala baiser et kangu hanzo yodona tahali ya juka husere dans ce bras c'est ça
C'est ça. Na madame shika au mariage yako karanje. Wanza mkome yo reculer. Yo signe mboua. Ikaka fier. Non, pas encore. Ne marcelle pas. S'il te plaît. On va prendre à se connaître. Shamanam shikao wa mononziani wa mabia yaukaya. Tu sais que vraiment rien à dire. Désolé, mais est-ce que je peux t'avouer quelque chose? Comme quoi? T'inquiète pas, c'est pas une insulte. Vraiment, tu me plais. Je sais que ça te ferait du mal de te dire que tu me plais, mais c'est la vérité. Si ça commence petit à petit, et m'a dit et madame Chiahonika sourire, une première sourire. Le moment que tu l'as dit que tu es belle, tu es charmante, tu me plais. Si vraiment il y aura une chance d'avoir ton hume, ça me fera plaisir. Mais si ça te touche ou ça te fait du mal, désolé tout ce que je dis. Et comme ça dit à regarder d'une manière élégante, je te le jure, Ngudjo Kawaha. Ngudjo Kawaha. Na hata bizu, yele garia hai, nimnanseho hai, Ngudjo Shinda. Voilà kawoni saukaya, je suis prête. C'est ça. Mwenyezi Mungu nanike hatima njema, Mwenyezi Mungu nanike musomema, alike wanadamu masajo, rido jua ishori rengao, shari sende ridungundola, za wanadamu ikawo izo wanza umakiesi ya mapesa rmaze nyikumbi. C'est ça. C'est pas une théorie. J'ai toujours le pratique. Parce que je suis déjà en couple. Et j'ai personne que j'aime. C'est pas une théorie. Les théories là que tu dis, j'ai déjà utilisé. Au sommet petite A. J'ai déjà utilisé les théories. J'ai déjà parlé avec. Elle a eu le coup de foudre. Elle a eu les paroles sucrées. Elle a eu les paroles de miel. À Paris ça, il a là. Au sommet chez lui. C'est pour cela que jusqu'à maintenant, on est là. C'est comme ça. Bahisi wana umerlo manga. Na ninjianki lildo shinda loju wazaza hatu walohunu manga. Watiji warimanipilu warboze mali. Bahata ufanya ukumbi. Mwatongo manipilo wanaha warimenye zendola. Mnyezi munarpwene shari. Riku wanadamu ljula ukaya. Owalonade dala ulaeza nikumbi. Dasima bledari masampapi. Sido Josh dal correctionno wazaza hatu. Ili waleo ya ukaya. Sido anroma ho wanahao. Warilensa mpe dasinu wanahao. Revive ampe. Mwenyezi Mungu nanike hatima njema. Mwenyezi Mungu nanike musomema. Mwenyezi Mungu arjali hirna baraka. Ho hanzahi rabbal alamin. Yemzade woi ya bakidene mrumahi. Yemzade woi ya leo ya ukaya. On force pas les choses. Et mwanahaho yeye dawati. Ye jaulati. Ye mrukuli ya Mungu katina bezo ya ukumbi. On force pas les choses. Mwenyezi Mungu narihafadhi. Yarnike musumema insha Allah. Ya jaili wazaza kronti pia. Hene mrado jaukaya. Vanu mwanamme wei hazalo. Mrumshe hazalo. Mtuji hansi kali tumula hanyo nyikumbi. Na mfanye ze nyikumbi. Kabati hata suisi. Mimi nloba ngamjufanya. Ngamjufanya sur certain. Sha mbuna juo kubi mbajuka ufanya uka eske mzadi wengu nazo. Eske mzazi woi kaja tataze mafu. Mtidua zika ya pas longtemps. Tifanya message ya mwanamme na mambe uke mwanamsha na mbia mwambia mwanamme ule ukaya nsumta. Gami na mwanamme mrajina unanzo. Timabie mwanamme ukaya mrumsha hao. Mkwanzu ya huvukishe, harizia, we ukumbi, bea katsuhutsaha, ngujo hutrahi, mwaname bona mambia, nonga mina konfiansa mzazahi mwanamshe, mzazahi mwanamshe dojuka ulala donaye, mzazahi mwanamshe dojuka hubula Burundi, rantse sinema be mzadi hambea katsuhutsaha. Mwaname hakontinye komba. Hakontinye komba. Ye jabanda tifanya vidonga raswabude hadisi yo. Yika oblige. Ye mwanamshe ardi anreje bada haka na denae. Hamanupile wa hareje mrumme. Hajana bia turam. Wa ukubingu wati halebanu. Kwa mbie mrumme hangu. Ukaya mimi gamanzorizie. Ba manzori mvukishe mali hai. Ya tsukubali mzaza hangu. Hambilisi. Ye mzaza mwanamshe ambahiru. Hambie mwanahe ya ukaya.
ye kutsura ntsikonga hahululanga sina 2 ans raransi wafanya ukumbi wa mlawa haenregistre mzaza hahe hanire vokali tsirenge vokali ila tsibeshe ya ibana harus tsabaishia ye urongondo wo mzaza hemru mshahangu yamba henru hambiye mru mshangu kaya ni yastahimili afanya ukumbi ya ndungi yabasa kujaelewa no botura sarivo ngamjeshira ni mrameni mzaza he manambe helo da bolanzoni mlole ya ngamfanyo izo tsimrongoza abantu même pas et moi sambia le perverlinu yatlawi ajali banda haishiando izo mzaza mwana mshambie mwana hahe tsokuba libanda hahulolanga sina 2 ans ufanya ukumbi umtowe ye mwana haka ufanya exprès ya registre mzaza hake ne avukisha mrumme ne mwana mamba je continue toujours le combat vanu ba combat ika mruitla wa mbuka continue shawo hamba je continue le combat je vais aller me jeter je vais aller me suicider gondo ya ji suicide data bu ya shia ihanywa ya mzaze ye mwana mshe jusqu'à maintenant sha hamba chiram yekem imruma hangu dizo ha continue combat wallahi na mnyezi Mungu ganjofanya ukumbi siditi mwabe mwana mshuka pangu mimi ngamjohuja hanmo ukumbi ngamjohuja nganjom filme ngamjohuja haukaya wa mndu mwana mshamba katsuhuta yahambia ngena mndu usikubali uhadala ni mzaza hangu usikubali mzaza hangu hahuhadaye hujofanya ukumbi hundi huisha izo mzazi ya rongo mwanahe ya marejisi ngo kontinye komba uwe mrikao wala hitima yabonga mjuka mzaza he mwana mshawe kajalala yabo ufanya masahili na nyigangi ya umenye esprit ça arrive hawe mru wala hitima tsundaradhi yode mananzondo wajivuruze ngamani vazif yamanillah yenda nguna huwasulishe sha horeje ibanu ngamjo janjeni uteshe wakate mrumshaha ho yajo hupulie polisi yambe ukanga mwana metso yanzi yantabisha hauka izo ndizo izo hambia ukaya hewe ngojo ni force ni pule polisi ngotsongo metene komba Mwenyezi Mungu napone shari aljali hirna baraka likonada muhanzana muhanza rabbal alamin Mwenyezi Mungu yavukishe mwana mshahatu woi baada mzazaha ngumeteziza no somwendola ngwanzo ya force mwana hafanya ukumbi ne mwana hahe mwana mshedi amba katutsa Emana mwanamshi daba katutsa. Mwanamshi bufambatante elle a fait tout. Elle a parlé, elle a dit. Yaba mwanam media kabidi atlawe. Yaba mwanamshi kahabaki oui parce que hawane komba hamba tlawa. Haranti nsuhutsa. Handa tamba lili angasina mezi ya wazi. Katsumbuli ya Burundi. Yaba mwanamshi abasa ngamjo kandaye continue komba. Fais tout, manipule yafanya ukumbi abasa parce que tu as fait tout. Neya jawele wakati kilwelewa enda mregeze mali umpo mweda parce que zizwanzao yekaza hamba hamvukish katsukile Mwenyezi Mungu anike khatima njema yanike mwisomema wazazi hatu na mrisamihi haukaya karja juhanza rambi ukaya mrendi hamazetwani haubilisi hau arnake yema bledari ou masam papier waja hunumanga hezende la zahuana hanyo si oblige hukaya ngamenya ugamtoa fitina hosoma zende la zahuana hanyo anza menye ngi oblige mwabieni helilo désolé et tellement désolé helina rongoa ika tsirongoa d'une manière ya mtabisha mbwazaza hangu meumanzani ha Mwenyezi Mungu ngamjoka kabana hindu jamzaze baike mzaze a n'importe quelle situation ya yenshi yo shamzaze mzaze rekange méchante rekange chétanique rekange démon rekange vampire shamzaze mzaze désolé et tellement désolé ngamtsao samaha ekacho kazumi nambabano zimvexeni zimtabishani chanar jankili simazababi ndwatinda jisangamani na clause mariage arrangé retsikubali wala nyibu wazaze na mrensi honji alma zindula haumenya we mzazi wewe tsahimru mshaharo mdahukana baraka mwana hao utsahe solution ili yanza yaliwane dene mrumahe ulensi le fitna haukake mwana ha ndizo mana dene mrumahe wo mwana mriyamungu yabungu ngujo vexeha ngujo njia harma hatwari ya jihunde yake kashindi ya hunda mrume mrajina nabo haka tranquille mrumahe katutsa ho kumbi mwana mengepre uambe somu yanza ngujo ndambio pia ya hunike somu ikikaudo ukumbi kutsukire shango tungwabe mwana media ya manipule mwana hao yatsukubale ukumbi mwana hao waye de amba katutsa ho kumbi mrume ngwanzo manedene mwana hao badi mwana hao katsukira fanya ukumbi hata mpaka de abo boom longue vie à vous inshallah Mwenyezi Mungu jorne ko khatima njema ngarjo huja ye 3e jour ye sujet katipare baba woyi yanzo mrumshaha ya dum ko shaudu fini nge ya do jibiwa wallahi e katimpara kajajusa ye 3e jour yo de jeudi
iyo de jeudi ngalo njimbaba we yesu jenjo yamba banu emru mshahaho wa mwando ne famia hao ngwajuhura mbua wallahi ngwajuhura mbua haukaya hubalan rabo ngwanzo emru mshewamlo la moto wamlo la nyumeni ngwanzo ado huto shaudu fini ekangula butura izo kazaba gamzambo ngwanzo ado huto shaudu fini ngeudojiviwa izo pia ngo mtabisho barikatu zifanya ye moto katsukira alafunga mjuja wanu ekatsu para kujajibu ye troisième jour ngamjwambe hadis haukema na mswambe hadisi ya hao normali wallahi ngamhusikinio haukehedi njolongoa ye famia hao ngwajojua emru mshaho mzaza wana ngwajojua woi wanadamu wanji ngwajohurambua haukanga mjode detail mbabi hambabi hatona mjomba wimbaba kadha n'importe quoi halinto shaudu fin comme ransu babu mrede hamaubi tampaka diabo boum longue vie à vous inshallah désolé mes mamans et kaitso katsulongwa namna ikao matujibiwa ngamtsama au kanga mjoka haina mzaze hajuanza tabusi mwana hahe yanzi mwana hahe shana na mwatabusi amaba na nyanzo inshallah. Merci beaucoup. Merci ma soeur Maman Nizar.